ole nimin pia lampanga news omte ron chiaranga reaction te phogaron nei le don ni masabara chon happy grace ron langlol maya poni se nakina kan la chiaranga te chon voini a hanin bawngkawn YMA in thu chhuah siam ti te ron langa December ni khat khania then ka chon lo hre mai the te chon hei VC te anin buatsaih mek ti khania case file an tum chung chang khan mo ti chon adut le hanin mun phia le tur te nena inrem na zia dan turan duang chan tammo mup me he an tlawm tura pongai lama chuan zirtir tu hlo rei tak an buatsak hi pevat ro se MNF lampangin lauti ve bokani emponi che pi grace hi MJS ania mo kan she thim dan tu chon judge ani meng chu chuanin an ni hei Mizoram Judicial Service mi hi chu exam tlinang kha ani veya mi MCS kan ti tenen khan engkhanin Mizoram Judicial Service se po hi exam tlin vekania mo chumi nuwa chuanin interview te neya tinga tlin khania chu kan lo soi masalok kani chu hei Gracie hi fakom khop mai Supreme Court Officer on Special Duty Register rankin azu thok tona Mizoram State Legal Services Authority Member Secretary ni Meg Gracie L Boitlung hi deputation in nisom thum pakhat thlanga kumsani somni panga thleng Supreme Court of India Officer on Special Duty Register rank hian om dona pay level po sang thakop mai hai 15 ania a chut thiam chon lo chutula ma se engeniang ani na che kha chu chut harview me te maro chu lo tlem che jok chu ni don ha ulo mai mo chuanin bawngkawn YMA thu chuan siam ti kan enanga engchung chang tak niang mo bawngkawn branch YMA chuan thu chuan siamin drugs addict pan in dik lo taka an pu thu an ta langa thilom dan an soi fiangal bawngkawn atanga thu ton danin drugs addict pan ni hian social media sumlak sakangin bawngkawn YMA te han puwa he thil hi social media ron larvak khani mo poni se kan share zelang bawngkawn branch YMA chuan tun naya social media manga bawngkawn branch YMA te diklo taka be tu drugs addict pan ni larin nunga ramhlun sports complex le balashet pu yaramhlun veng tharmi te chu an thil po si thil diklo hul hualani ti finfiania an ma ni len pa te YMA office a ngaidam dirin an lo lenga income hona ni ani nuan thil po si thil diklo ani ti media mang an mani nge in soifia anin tiam nuwa hotir ani hanti vengchung mi puiten ma thudik pon chona an nei thutar langin bawngkawn branch YMA chuan hemi case chungchang hi atira rui hlo le a hlalna poisa hi bawngkawn branch YMA chuan kan man ngeya ti in atam tham dewa wangin abo bang omlovin Central YMA kumpuana hlan nei ti an tar lang tinia ei police tan kan soibel du chu social media te chakto sia hei tuna po hei phone ka kolatiro phone ka koltani en ka taipanga ka posanga ka du chon mi poi ka soi ngal thereng ani mo maro chu khating kan ti khat kan ta na thaber chong lo tin dot pon midang po ka pu thetin a sual sang he phone manghen ti theini chu mo bidang identity mangin profile te po ka sia manga khatin te po khan om Facebook an on post zeu thina meche profile manga poisa midang lo vadil kwal thin den oma khatin khani hei phone mang henin thil sual tam tak hi ti thaya chuwang chon kan film khur em ngai ni chu kan lo soi le lo kan I chu thil ol sam to ol sama wang hen sual ti po ol sama sual ti ol samang thau hian shemna te po hi kan tong thei ni ti hi kan share da thaw me social media ngai dam dil na thu kan mula nol thin mo katiang kha athlen to lo na tur chuan social media kan lo mangani point midang poisoi lo zongin midang te ta na za na thlen lo zongin midang te do ta pu lo zongin kan mang sham don nya ti chon hei VC te anin buatsaih mek te hi kan enang All Mizoram Village Council Association MVCA te chu an tram po toini wangin Guwahati High Court Aizawl Bench Mizoram Sarkar King Torin an buatsaih meka itila hian Chief Minister lo doma chuan an boi pe chuan min king se ati ti kharun anon highlight bokani bengwarna zona changin AMVCA President Kerel ngai zola chuan kota kaltorin anin buatsaih mek ti soin ti fel ngai te boipui me kania ukil turpo kan be fel vekta khompuya kan thutluk na angin kota hian kan kal ngei don VC te kanin lungrual tin khompuya rel ani angin kota kalna turpo VC ten an tho that huwa soi Kerel ngai zola chuan an trampo toy shim wanga kota kal tum ani lo ti soin mipui than VC te zaom na hum him kan du ani VC lo lani le zel tur te tan po du a ti ani lo na tu du a ti ani lo na atan VC zaom na hum him chul kan ti tin kan trampo toy ringot hi min thlang tling to mi puite za lo na ani ati Hatila han Chief Minister chuan ZPM Southern Headquarters Office lungleya thu asoi tumin February thlakum sani somni panga chunulama chuan VC in thlan buatsaih tur ro man mekani thu soin
visit tram kalme ki covid bawngkawn pawh sei ani to a tul huna sarkar chuna pot sei thei na pot toi thei hei sarkar thunei na ani tun ma point pawh sei le pawh toi te alom to thina thunei tu te thunei na ani kota kan kingdom ti thom te kan ria an boi pe chon min king se ti in an tan chuan boi na turom lo thu a soi ni ti khania he kan chief minister ro hi chu kon fi view mai amom du chon min king se ron tirap mai a poni se a vc te zo ka hi enge an din mun hi ni o anin buatsaih mek ti chu he anon ziak ta ni mo anin buatsaih mek ka enge an grounds niang ti kha poimo ta view dona danin sarkar kha phalna pe mewa phalna pe kangkhanin an phalna nei khan exercise amom khami dan khala om lo seng chuanin e khai vc te hi an chungnun mel jok view mai ati te po ho thilom theini maro chu danina phal miau sia tilai kara khan ngeniang democracy zalo na lampang po khani chi alo ni democracy zalo ni don chuanin khami law siam tu te khami dan siam tu te legislature kha an poimo view jok donin ka ria ani lem lova khami bidangina an dan siam lo exercise tu lo mang tu kha a thiam lo na kha omange mo ti thei ni tani mo chulai chu engen thukal zel tur hi niang te hi hriata chakom to khop maya kina kan la hre chiang thoi tura po ngaila thang mi chung chang hi chu maro chu vc tram po sei po toi hi kan theu to sarkar chona du in na pot toi thei du in pot sei the chu mi chu alo exercise ve ta reng bokani mo mak ve do me chu tun mai na no pot toi to a soi om lova alo pot sei ya an po sei kha chon an soi sel mi lo thungani mo mar chu po toi ni ta ka hianin an soi sela an mani soi dan ta ka ke chon hei kan traman pot toi shim hi kot kan kalsan ni lo ve an tia amai ro chu enge a chan ni ta berang ani si chuan mo mit pui than vi si te jom na hum him kan du ni ti ne amaro chu authority nei tu athu nei tu te berinan po toi kha choning helai thukal dan ve lei chu ani deuh noi me amo maro chu case te chu han siam ta shim sela case in dispose ma viewangem ti te po chu rilwa chon oma first day amo court day masabera henin dispose mayangem ti te po chu rilwa ron oma poni se hi chu kan la thaching tu ranga yang ichon hei Mizoram Agriculture Marketing Board MA MB te chu voin khan chief minister do ma kai shoi CM conference hall a kai shoi in CM conference hall a an thu ko ma mun phia lei tu te ne na in rem na ji dan turan duang ti ni in rem na ji dan tur hi poimo view do na achan chu ZPM sarkar hi an lo che to ni kan ti ang o an sarkar lim khan an che zeu to mun phia ral chung changa khan an agreement nei puite khami mun phia lei tu te khanin ani soyang thil khan ti le an ti le thei boxi lova chuda chuanin kan sarkar lai po hen agreement fel fai takin nei pui lo nge ka shelova malak zui dan kaum lo ti khanin a zo mei khania zelo khop mai maro chu hei tu na chuanin experience an nei thato boka khata tang khanin zir singin karinga an kai shoina siam po hi thlap yu tura jon ka ngai ni meeting hian mun phia lei thei tu te zonna expressions of interest alo nei to na atanga sarkar en butu guzata lei thei tur farm tenen season khat chung in remna siam an rem tia bias ten an lei thei bak jong chu sarkarin lei mai se tin thutluk na an siam tini sarkarin thlai thar a lei tur te hi support price pek ngai lova kalpui thei support price aya sanga shal theina chuan zaren taka leile shal thei open market engania support price noya lu pui atul huna sarkaro mananga kalpui thurani thung mun phia hi a hring chu support price pek ani don lova aro chau support price siamani so thing le ai eng hi sarkarin support price apek thei hun chung chu January atanga March in karania marcha le mun phia January tanga March ani support price pek ngai lo chu zalen taka leile shal kalpui thei reng nin support price pek ngai te ero chu secondary collection center a zel pek tur ani sarkarin support price apek na tur chu heng secondary collection center a zel hian ani nga khosang ten sarkar et siam ayat loma an kho an thal du point phal vekania ma se support price su heng sarkarin arwat collection center a zel tur ani apur thlan tur transport cost chu sarkar asoitel lova society ten atulangin lo boy puyang tini December ni Rukhian Baptist Center Foglana MAMBLA Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority apeda tilam tori mo he tangkop chuan buyers sales meet habot saidona foreign training company som pathum le India ram chung training company som ni le pani ten anon tel tur thuan ti cheng to ni hemin bo sei na po hi an soya
ti tu tul lom te bo zui dan turan duang ti ni aron kal than hem viau don mai hei foreign atangin company som pathum India ram chung train company som ni le pani aron kal don ania boni se ma an la chho mek zela hi han social tur point ha market te han kal chho se social turom tak le kan la chip viau don ne hei poyo zirtir tu lo rei takan buatsaih hi pe fatro se MNF in lo ti boka MNF son Mizoram sarkar samagra shiksha noya thok mek zirtir tu le thok tu dang tam tak mi sang thum zali somret pasar in thathum don lo la theilowa an lo tur central atanga thleng vek to thren be sak an ni hi apoyan tia arang theng pera pechok thoi turin Mizoram sarkar an phut ini MNF chon hun kal to a kal dan thirin samagra shiksha noya thok tu te tana sum local hi May tha kumsang ni somni pali vela second installment lo thleng to tura base ani line November niriat kumsang ni somni pali a central atangin alo thleng chawa alo thlen tlai to te lulnen ziaka ni som panga bak Mizoram sarkar chu koltang lo tura ti ani line November ni somni pathum kumsang ni somni pali ni som panga aral nu vo in ni thlengin pek chu alani lo chewa hei hian sum en kol konga le ziuna ngai poimo konga ZPM kai roi sarkar lo cham zia ching takina tar langani hati heteng taka ziuna ngai thale thoktu te hlam chia sarkar kan nei hi vandoi thla kan tin an thale thiamna chhor du reng chunga an hlo hren sak reng tu Mizoram sarkar noi sum en kol tu finance minister hian anna atin thlot lo ni a kan ngaya heng thoktu te en kol tu school education minister po hian a en kol department thoktu te poimon hi a hretok lo nge angai na a hrethlot lo ti hi mipuite zona ani anti mipuite zona MNF chon opposition ani laya in ti hriale sarkar laina taka sel thin tu voina adi theidin muna dingta te hian an mo phur na hi arang theyang bera len thoi turin kan phuta an tho hlo leu a hun taka pethin tur le hun pui lo thleng tur hi an hlo manga an chaw man sung kwa ten en thlamwanga an man ngei theinan Mizoram sarkar chu ati tur ding hal turin kan phut latani an ti bok ini hetila hi chuanin MNF statement hi adikani chuan he lo an hren sakate timengon la pek lo te hi aranglamin pevat se chu thain ka hriam aro chu side b hi om ngein karinga ZPM lampang hian enge suman la pek cholo chan hi enge har sat nan to ti te po hi an la ron soi vele tura chuan in ngai bokila maro chu tun ango ngawa kan thlir ani chuan hemi MNF ron soi hi dikani chuan ZPM hianin pe thoi se mo an pelawa an hreng reng hi adik don bik haulovin a hretani katizong khatung tum video chu ni phot ro se